me to me fighting the panel one do. Or block me. You say now no say according to Germany. According to Germany. One why no snake under glass. Enti yani nkono so. Say Peter no che no. Woye devil papa. Sa kwa na ese ya me de biam di that time so e trumu tu wonyai. Sa kwa no Peter no che no. Woye devil papa. Ono na di video bi abeto say ohun de friend say woye se cleaning wo toilet swate. Abroche wo mpa adwuma trumu tu na di enti no. Ene se obi ye cleaning kura na ye na won faso. Ene hwe sa ayi abayo yi a ibiase on say ono ne kara no kura no opa o ma mi introduce nkubi man koko bata ko Germany a ayi mami we ho ayi Mariam akati opa because the kala beto cycle so hwe ne ni achi enye kadikaji no watu o aya mo hwe nani ase mo ko ni video na mo hwe nani ase ne mo hwe na nkasa awu no ana peso opia na wo ye sa video no mo hwe se ya no otiti ni motom wanwale sa anopa no na oba live wanwale otiti ni motom a no ode afa na ape ne nsabe nku na ekura camera no de mo ko hwe ni ye na ase mo mo hwe ade a Ghana for essence ye mpe video ya e bi mo pe video se ye hwe ade a ye hwe ni ye me say what the waiting ya na any because wanwale and oba me medical can pass when you say no crowd am bekai me nuanu ma ba mu ntwa mo na kan TikTok me no mo dia face wa me say abroche for many bin pedale o mu pedale o wo so ya no akọ translate so wa bonsu ogu no ahoro no anu okọ it is any person so obeti watem a wono ankasa kura no wa hu na nimu ya nwale ama ne ho asisi no so ntibede o medi watem eye frustration so ahu frustration ento o mudi di atem no me meti abrochira ha hwe say obi obekọ me mayi bia me TikTok bia no onko hwe me say o mo a sa fake for bloggers no e na me attack o mo one you ka ennu anko an ennu anwumre e na me call filling station na me video e na me so mo hwe fuel price ennu anwumre nko ano na ye 1.75 ano paya mi koduru ho no ma ekọ 1.79.9 ekọ 180 enu week echina no ye beto fuel e wo UK be £2 aha na make on lending kroma kasa no ebi kura nam 1.97 na wuti wono na se Ghana de Ghana adri me se ne airport kwa ya bo mo abaso airport ya bo mo abaso na ye na nado aye no ye se beifo anesia pro o ma me akasa we besen na le baye no ebi hye ne to na wo ye aye koko e wo no ho e na wo hu de na nado aye e na wo hu de na nado aye because de na nado aye no kro ni mu no je beifo ba eno na do ma hema aka e ka che ne wo fa no ni nua no o se je beifo e na ehu improvement na nado de aba ha sei eno ti enipa bi wo ho ya na yesi empese e be mo attention but me trouble we are no masache on anado ni mu awaye enti me won sesa bato me ba bia me trouble wa me se fa nanado adwuma ne to so because amako pese omoye diversional tactics no mo di yi adwen free nanado adwuma awoye no so no mo di fofo because we mu nyina no yetu omoka enti se me de betrale me di atemu a me nya time nka nanado adwuma awoye enu nti no media me se August ya 3 maku 50 ena nanado bosia no a ene me no obi ye NDC ni bi ko hia no ka chen say mo so da nanado ade bosia 350 fine okay yen say waje ba unim say ukwaje bosia interest any all debt ni nyina ye de ka ho enti ade nta mo nkyerem say NDC time no na ye loan aya ne age ana deficit ya na ewo mu no eye bia 150 nanado ba waje 200 na ka ho 200 na account including tax aya tax no enyina aka ho na akodi 200 no na wonche nipa na aka chese ya ka koduru 350 sada na nado buy no wabeje no one na nado buy no his excellency buy no obeje sa abosia no ede no ode aye so ode asida ma mesbed anasa ode amatresi buache amra beto edan we Germany anasa ode sponsor straight queen for na nado bosia waje ye no waje bosia no say Ghana yadibi tuya teacher for ka yadibi tuya ministers ka yadibi tuya parliamentary for ka
yɛde bi institution all institutions ne ka afɛ no bi ne yɛde yɛ kwan yɛ of road yɛde yɛ kwan ɛno bi so ne wɔde yɛ railways ɛno bi ne wɔde build hospital na mahama abegu no ɛdan a mahama se wɔsisi yɛ no osisi wura mu no na nado ba yɛ no ɔbɛ compete NDC for say ɔmo ani ewu yi blocks ɔmo se na nado nyɛ hwe wɔ band sa e blocks no wayɛ ni nya convert bi kura yɛ boarding ɛno nti na double track ni hɔ ɛno nti sɛ ɔyɛ Ghana ni amapa na sɛ NDC for us mahama say yɛmfa 4 years in develop Ghana na for 4 years aka hu sɛ obewiaw because wɔno ase yɛmfa 4 years MLD Ghana edia failure so the 4 years na ebe build Ghana dia ene na obepe wawiaw enu nti momma mo ani nte na me de me maka wa ha mabusu afokura sabe obi anya kwaso ya mabusu ni bia ni wa wagimi obeto ma NDC because me maka cho mo say me NDC fokura wi ni a omo hu agufuo nti kura no me ma omo chop money me de aka ene kwa bia omo so be ye advert bia ma party na gina power bia enu na open hopes me ya say yeah fighting with the good faith na MPP for mpanifo ni biti honom na wo mo sabotage eniema o fight o chese o pe eniema kura dia so eniema so na se Easter baki e wo mpanifo kura tie me ekodua supporters bi kura no yete ka sei na ona bo si ena ogwan bi pe ni mase Kennedy gwan bi pe ni mase na nso nkofo bi break party ni down na san nkofo no de yenka so mu gwan di se ni mase won say sabato ha na yese yeye man na ewo mu no de bia me ka say wo enipa na wo di atem na akọ support no wo de wani age enti wo call the page a no come good comments why are there because we di na do atem nti wani age meso so ye wo me abusuan foforo mu no me de me opinion de ye wo tan wo be di matem sana life na koye Ghana ni obi a wo ka no kore no wo ka no kore ndia wo tan wo dia ne nye but de wo ka no kore no wodi atem no ono dia ne dia ye enu nti se wodi matem na se me so be respond a na ehu se me ni aden sen wo a NDC ni bia me hia no Orlando ha Mr. Godia uma na ni aden pa but wono ha me say wa say wani aden ti na opampon pa me say yes because my papa na pa no yes sir Mr. Woman organizer bia frame say ye ma ejian kasa na ma hopes ye papa hopes in kasa ye papa be krenchia no chiao omo se amane se omu hia ma mi we ano kasa ti omo frame ya obactor woman organizer okay ti me de manuasi organizer me de manuasi eni nyame nshamo wu ani papa kasa eni ekrebu akodua pe ba bi tana nka ma no na cha me cha afisha ba what is say ni mi wadum nyame adom ho ya ba me ti se abo papo